Baga Voice of the People Party. Kade ka way ni party ke bakna tam. Hagani ka chula ka chi. Henry Galong. Paka party ke bapau nam tam. Haga chula ka chi. Dan ka snore ran. Ngina banyo tak arpu mudru. Henry. Anda gelajak sambut. Ya persah. Doya dream. Banyak kun. Yake ai ki mat ki bangil kular syaupat ba. Ya sang menyo ai jing syariah. Baka ta jing syariah. Kalangan klan ka adu dengan la ban job yake MP election. Naki lai putri tu lagi constituency. Ki baha apa Shillong parliamentary constituency. Ila job adu lai puan. Lani kani ka MP election kan jin la the day. Ka MLA election. Voice of the People Party kalau sincap marwai ya ke jelam ni ada. Gila yo adu sampusan tam naga shispa kinong ke buat ki berjit ika Voice of the People Party hakani ke MP election. Bat minta kum kinong alam juga Voice of the People Party gibu thong bangin yo pong naga shispa lagi nong ke buat Hagani ke MDC election kiban jit ya ke Voice of the People Party. Ama wanum suatu baklah bang ongkom ta. Warong di Arden ni nak keren serongpi. Mas job MP ong pernah nadu nyopo naga shispa. Kam lagi jing keren sarong, lagi jing shisha. Nalalik keleng hagani ke MP election. Nalalik kedu ibu pun kibriu. Baru nalalik kedu kira penpau Pak Arden hingi kinong persyaan kiba khanha jauh ke Seng Kongres. Hadu mentar ngilang kuah himan pak daga Seng Kongres Syapot Delhi. Tangman ngila dek rai. Menaruh ke MDC election, MLA election. Ngin ai no ke jigar syang ni ke Voice of the People Party. Jadi kata ko penungi bangin kemen, bangin botong nyopo na shispa. Isutu pleng minum saatang sampusan tam na shispa. Nringin sanang kiyo hagalik MDC election. Baktam kutong kata. Kini kinong alam, but kinong train, kinong kersyaan Seng Rilum. Kiba eat bahayi ke Seng Rilum. Kiba snutu baditang ke Seng Rilum nani ke Seng Traini. Kabalapan ya dai ke hok ke jini. Kabalapan pinskem ke hok long trai ke jini. Ke jatri, kiniru kina pinso. Mentate ba Arden nilai i shisha. Ya ki dur gitar kiba shisha. Jom kita ki Seng Rilum kiba ki kersyaan. Swak election kiwan Ben Hakmat jungi pat ba ya ke Seng Kongres. Kiwan Ben Hakmat jungi pat ba ya ke Seng NPP. Kiwan Ben Hakmat jungi pat ba ya ke Seng BJP. Lada ke election pat, lada sinsyar ke Kongres uki election orang. Lada sinsyar ke NPP uki senolang. Dalam yang ke election ki Ben yang ini Seng. Ki Ben yang ke Kongres, ki Ben yang ke NPP, ki Ben yang ke BJP. Kalau penlong ye kinong lam juga jang ke NPP bakin da pitar lep hagan ke election MLA ko rajat player slow ayu ba kita kinong lam NPP kalau penpau berkila keren ye kita ki Seng Rilum ki beji trailang maki shilintar baru sansnem ari sali baru sansnem pia trailang bakni pia donlang bakni dalapoi ke election pi tenok tangani apa dak kali ke election dan impat pensiun tunumbas jadi kita berfirman pakai ke baca harga cakap kita ki nongalam Seng Rilum kin tit pendriu kin snoram kin kala kabut oh ki keren sarong penban kamlah tunumbas ken kampung ada nang takanaw ki nong kersyaan ki shisha jeng Seng Traini jeng Seng Rilum ki on ngilayo i kalapian, nila semua ran, nila semua podor. Macam setangga BBP kepada Seng Traini, bat Seng Rilum. Kepada mungkin nongrim kita scam. Kepada yang katakan nongrim kita scam, kila yoi. Macam ini bahagia Voice of the People Party, bakal rab yang kita kurang. Jom cek dia sesi. Masyarakat Voice of the People Party kan ni percaya. Apa ulat jom kecela Ukraine dekat Hindi. Apa assembly undan welu menurut banyak persyak. Ada kalau room ke Voice of the People Party apa bayang darbar. Mana bau lagu keren dengan Hindi ni yang berpersa. Barang kani kami kecela keren Hindi. Memang barang keren Hindi yang ni ngen dan perang dan lele web.
Bahkan ni kalau penkentit ini berbun di celah, kiban pan GE ban don, kiban nur ban keren mark ya ulat, ban penrem dia kata jingrenju, bat kiban ai ke jiro. Nama nak ring yang ini dan sibon ki cektin, sibon ki cekteriu, sibon ki riti ki dostu ki rukom em. Mak ban cijurat tang nak kawai, ban ong ban penong ni dia kawai ke ri, kawai ke tin, kawai ke cekteriu dan lele dia, kawai ke niam. Mak nama lah tahu, nama lah tip ke ri dia. Kung kata ka ri bagi ong, no? Ka ri dia, ki ong ka ka ri, ka bayat ri, haki babun rukom. A country of unity and diversity. Shibun ba ki jek benri dia. Shibun ba ki jek tin, shibun ba ki jek culture, shibun ba ki rukom in. Ba kung ta ter. Dan mar kata ka daw ki yo I ki stang bani. Kita ki basuto, ya kata ka jidong kam kumlu bangini kundoya. Kita ki ba kenkor ya kata ka jele, kita ki nongalam ni ji, haki por ki menswa. Kumbala mai pang di bahibing. Kiniak na sibuapan batay ka history link up. Jom ka jingat linti ka jingi kong ka cek negeri. Cek negeri kasi. Latip ya ka ri kasi jentia. Kong ka ri ki laipos in katar doloy. Ninan ka sinsyar in. Ninan ki hima kasi. Ninan ka kong sinsyar. Kawak terpang. Hagi di ki rilum. Kong kita ki rilum. Bagai baca ki paling kiloan man jatma ini. Kita jatma ru dari India. Kita sensyari dari India bagi ni rilom kita ekeji. Kita sensyari dari hima kasi kalau jat election claim perlu pisah. Dan KMP kita orang ingin hak le ek case study. Ingin hak wah kan ti ni akan lu rukam ke ni ke parti. Kemudian tang sawat. KMP kalau lah man jat ek MP election. Bagai kita tam don burung. Haduk kata-kata. Bahkan ini kepingin ke start ke sini. Mungkin nomor syam juga voice of the people party. Kita seluruh ia kan linti. Lingba ke jin pensyai juga nongelam juga voice of the people party. Nomor kumbang ila ong habang iseng ia ke voice of the people party. Nginseng tang begini kun election. Nering iseng man hikai man seluruh ia upai pak. Haga jingin ia juga upai pak maka simsyar ke kadang. Membentangi trishitam dan pensutu yu paipa. Kumnu ban penpai yang kata bor yu paipa. Ban pentuk bor yu paipa. Ban pensutu yu paipa nong shong shong. Yang jing layu ke udon. Haga bayi baga jing jit. Yang kita ki MDC, ki MLA dan ki MP. Ang niya po sorang kam lani sikini ki dong ni time ke jing. Ngin nunda sutu tan yang kata ka jing layu ke bang yaw. Nomor kami kata tahu begini keren ya kecil lagi. Hendra isi tiwi di Jakarta. Habis keren ya kecil lagi. Kipat kita semua ha. Ya kata dor juga kecil lagi. Nomor kiwi di Jakarta kiwi di Senong. Kijon bagi bor Senong kini don bor. Kirai dekat dor bar Senong. Kami dekat dor bar kama Tianghun. Jadi kepada biangan lebar, hendaklah lah cipun wonder dia katakan, rai joga dor senang, deki katu kani ki nongalam senang, ki bapak bor ya upat bas senang. Man rai bagi Krishna ni kandidat dan dia kani ke kandidat, barway bagi nak pergi ke hukum kata, rai ke dor bar, dan way tu unong senang, ubala bantet persyak dia katakan rai jom kita ki nongalam senang. Lalu dan kita persyak kimyo atau melit tebu. Mereka memang hari ini jingat ke jini. Kipat bak kena seluruh yang katakan dor juga jing lagi. Bagi pensyai bagi penseluruh yang upai bak siapa yang katakan sinsyar kekara. Keingin ke sinsyar kekara. Keingin orang ipi. Bagi ini ke South League constituency. Kilalong ke South Ningkong. Kiba anu nak pendam nak history. Nak political history. Jom ke jalan Meghalaya. Haga jingdei bagi jingat linti ke sini. But anda kita ki eke ki bapakin wan, haki si ki banwan. Anam dan menunggu balaban kelet. Ya ke start jadi paipa jong bersong sorang kam, jong Moroccan constituency, jong non-crime constituency, jong Malay constituency, jong North Shillong constituency, ki balong ki ban Ningkong, ki ban Persang ya ke linti ki ban ngi ban Troa show paipa. Aga tu bersnem. Abang nak lek berwat keleng beriwat kandidat kumunong alam juga parti. Oh lah syam jengit.
Ani barden banyak election klaim pisah, klaim aikia, klaim Aisyah itu terkena epi. Kumbaga nong tasya cengkia. Ndak kelikum no bani akan ukurkom. Oh kalau terikampi. Barbor kum kini kipor Christmas. Kum kini kipor New Year. Swag election leti ngalalut pisah kata pola. Hendai mentatang silap dunaru ngampat lut undon su unuan pan by New Year by Christmas. Bang Syuai pisahi per election lu maafi. Kani kan ngurusan perang ta ka unda ai sumpah baik kebut perang raya yap kata. Katakan rung. Katakan ni kabangingi dak kemen kum di nangalam baga jikai kabangi hikai kalau rung mentau pai ba ngingi juong gi pai ba wat jupan pisah lagi kertong haki por election. Haba ai hit ai sumpah te. Oh da ai sumpah ngar masih baik. Nak lempan. Ông beri si sama ai sumpah. Tengah orang tu aku beri sepun. Dari penong bangan lek ya kau tahu buka ai pisah tertudar nanti hari. Katakan rumah kipat pamana. Katu mensin snowbreak kam dan show. Namar ki klem naik panhi. Haba ai. Banga juong ni kipat bang. Ni kren kam tam sejanjis. Haba bijit kena pirai kaloi ke bakumno. Tenma dah haba bijit yu beriu ba ai pisah kam dia jit ke dia syahid. Mana bisa syahid jambal jabri ba pinhiat na kedan beriu syak kedan ra. Lala mentau beriu wan hangi no khaisnya, lari no khai masi. Wan wan masi sepo seorang kam. Andalo wan tu no khai masi ulayo masi. Tapi tu bari masi lait mau benut watang mendir itu masi. Dala ada di patong itu no khai masi. Ba wan no udok mau tu masi cunga besusun Syanora. Uat u kabuman. Tiga cuk, apa ulat tiap dibut di sini dan hak pengilai. Dah katakan ikhtiar kum kita ki kenrak kibat tungi kita ki syakri. Nama kata tahu kum kipat ba kan ini ketika denti ke bangingi kuah ban lek ban pensusu si kipat ba. Bat kemau baga sinsar ka karar ka diga sandur ka bo play you nabo. Minta ka pertai ka dan lum kiong. Ban baga jakri ba hak. Ka jakri pasti ka itu you play ba im. Baga syakri you play. Badai nak katakan Allah tip dia cek beri gaji kau cek beri tip play. Syawal kan cingit Kristan kan wan sekali kali dia cingit. Cek beri kalau dia kan itu you play, ki syakri you play baim. Ki wat dia kemat ke jauh play. Ki nom sensar ki wat dia kemat ke jauh play. Ki nom le ikan nom ke kam kem dah pendam yelri hakamon ke jauh play. Namar kata hak ka sensar perenjungi. Hendak pakai kuas pak. Kerahas pak kalau rumah ke jiut kat jiki nong elam la kalong ki nong elam snong la kalong ki nong elam hima hanta ka kruma ka putai bar hanta ka jok ke jak driu nomor don sibon ki bawan ban room party ni nak keren lupa na ka besang baik mau la piwan ban pinya so party tang mani tiket te bahab naiwan kamdon kono ke garanti dan kamdon kono kata ka bor bengila ban pular repi ke cikular bengin ai tiket be debi Lada piwan ban penklain ke parti nomor ki nongrem juga parti. Lada piwan ban penklain ke parti bapi syani ai di nongelam juga parti. Bapi ide setengah di galinti ingin priang sofa bangin tray ban penklain ya ke parti. Dari lada piwan tang nam tak tiket bahaban ai. Bun ki bang iwan bangin tray nam tak parti. Iwan markan nongrem juga parti. Iwan bangi syani ai pi ki nongelam. Oh kira irung ban ni. Ban on nek apply tiket. Ke parti tong tongin tenju ya kini cuma apply tiket. Sisa iwan bagi kau akan berklanyi ke parti, sisa kiwan nomor bagi iga nongrim ke babek jika parti, ne ki kau akan sim ke bui ke nikal jumpa, nomor lupa bam tahu ada yo tiket upra jopek, sunan kam tahu dia tiket upra labia jopek, tinggal tunjuk iki bagi prong ke jika soy sekolah, baru ki kandidat, baru kita kita apply tiket, bagi dia soy ke sekolah bagi ke parti, baladang ayo nengam yo tiket. Ane haka parti. Ngan i ada cinta juga parti yang orang ngan hun baik ke parti. Nawar ngan long kubu sipai ke sisa juga parti. Dari utkot ke sisa juga parti. Kumbangal rum. Nila pendak dia kata kecil soal sekolah. Kayak gue semua kalau nila i wak hangi betang nila sefi ba abino dewe ba apply tiket. Uni yang orang ba sisa berapa penpau. Ya kata kajilong ke rambak ke sisa juga. Banpak ya katakan jumlah tadi ya katakan sekolah berusaha dan semua kibairu kibalong kumtah di konstitusi kibai trailang kibai domang komiti bani penturun di kekam nantang di MDC election hendai don ru pat kibalai soy mentah kibalai mino bani kun ya ke election
Lara kinut ban syukur yang ini kum binong lam juga parti. Ba dia kata jimpen baik ke babniak juga parti kat nur tam me fi upai ba. Tenamar kata saya yit bah na pergi kandidat yo don man. Hangiru kibra eso sekolah. Lagi wan ki kandidat dah kali pak PV apa itu kan nak BPP. Bila eso sekolah ni. Lagi tebalai patol abiang tengah tahun naik satu abiang ni lepas. Lagi nur ban syukur yang ini. Kung ka parti bagi nolang kinum salaban syukur yo pada o mentah bila mo kimi ki independent candidate ki babun bat kay ka baca kidon ki briu ki bami no nagaseng NPP kidon ki briu ki bami no nagaseng UDP bat ki batruay lagi kum ki kartong shimet bat andala kli ki o bali pimele shusi naga NPP apa ni kena show si lagu UDP? Ya, vi ke parti ke datang ke uniform. Ke parti ke datang ke uniform. Ko kipat babe ke parti ke datang ke uniform. Ke parti ke don ni ke nongrem ke baskan. Ke parti ke don ni ke tong ke basai. Ke don ni ke ji jingai ke nonglam ke start ke champagne baki badan ke jikit kli. Marwai ni melak balik tawanya po district council. Marwai ni melak balik tawanya po assembly. Kalau juna ni jangan kam kandrumut kiberan kejuk ke jimut kejuk ke jepekat kejuk ke nongrim kejuk ke tong bagian don has po district council ban tahu ki an bagi policy nak bertajam. Kalau juna ni jangan kam lai puingut kiberan kejuk ke jimut kejuk ke jepekat kejuk ke nongrim kejuk ke tong bagian don assembly ban tahu ki an bagi policy nak bertajam pat ba. Baru ingin lah balik tawan hantai. Dari mentah kiong ka parti ke datang ke uniform. Abang apet yaki ngak kenal itu bersiang syaran teron. Jayu ni mersiang syaran tu. Oh ini mersiang lalai tu siar barok sisnong. Batan daun nong song lalap ke bitar rongtong ini apa? Nok pi ini mersiang. Syue jas siar satu siar lut barok kitliwi kum ni tahu ini apa ketem apa kedong. Ono pat bawa apa ketem mula apa kedong. Ulai okem. Baru dari okem itu mersiang yang mat kita itu dong di mersiang. Ya pelat nok di mersiang. Jarang di mersiang ijak. Klemik pertaisu kat motor turun 4 jam antara jam turun ini mersiang lami pertaibian hipara mersiang masdi wah kok siang sinu hijab bros kata orang kabar itu turun jumpi kum tu iklan itu hak pada ini kam tu siar di samat turun yang lah kum ni kan kam kelut met kini kibai kun independent kini tu hak hau pat ba balai kimi no naga UDP balai kimi no naga NPP bani kon independent kiong ka parti ka ditang ka uniform hendai ka jinsyahi kalau bagi seluruh kim ong supaya pa umnong pi bani NPP mentah tapi bani UDP umnong pai pa mentah yele independent te kam singan nomor takin wan kum ki independent candidate. Oh kita lagi cakap bagi independent candidate kita supaya bagi sesuatu bau ni upaya bau ni prakyon ini upaya kita tambang isu le independent dah job lalai isu pra. Upaya bau ini pra malah tak sebut nak sebut prima dia tahu. Dengan ini dah busiar kum kita. Lara kuah bani dialog mat kau BPP bak ke parti pra bali balik baju kita independent candidate one direct candidate cumi kan dari mana? One direct dan kam banyak lain limbah kita ki kertong simen ki bansawan bakmi larakir ki skautu begini upra sangek no election yawan ye trelang bangi bangi no ega jingjop ke badan puram naipun kumar kayu paiba oh ki but election nomor kam lele bangi dalam baklayu paiba kam lele ngim sno pair bantok paiba for election nomor ke politics kali ke clear. Snowball blade try sim jingken laring ya talk ka politics laring syukur ka politics na try play oh ni masalah hok yang kata jilat lu apa video kung makala jahan ng election MP ka blada ano no wing ron kumi ka blada ni kon ubri unang alam mo ba hakma jika sing NPP uri kon ulong yang kata kami may pek mo ri unang alam mo hakma jika sing NPP pinhak baik ban kersan di NPP yang di NP election larap pin kersan pilaf penelanya kada ka kami ka sampai kamu ni lapoi ke sini puru pin ka mau biang mo nei pek mo si be pihak kan tepe ya kor ka mau nga di unung alam bah mane mau kau pun lalap ka jinting ya ka jisala jong pra kala social fe
Rita kami ka ong kumukon. Ala nga bang tep how haka party. Kapag minsin ka dyan kakwa. Ala nga bang tep yaw baka minsin dyan kahon baka man. Nanti ulang yung ala yang bang im sekali pak election. Kanina apa nih election kapag katu ya nga. Nomor kisi kisnem dyan kilangan ya. Nomor tangan tep haka baka minsin dyan kakwa baka hon. Nanti bang tep au pra. Oh kunum lah barang Katakan dia jimat dulu. Kapag iberi dia akan penangkam di kaino di seluruh. Nama katakan hong kami ka seluruh. Baka mentoy bahkan penhun yung kau kunu jongka. Nama ka i baka lawai ka syong haka voice of the people party. Nanti ka longgen ke mandian. Ay baka ni kau perhatikan rung hani iwi. Bagi lah sisa. Banjeng skema pergi jinten ju kibapun. Angin kau kun ulong buat i ya kami. Ngangit ito kun udan ke jingki kli nanta kami. Ngangit ito kun unut ban keren nanta mau susu mau la ya kata kami mereka kami kalau jit ya kalau linti nak mata kalau lawi jom pateng kita ket ke balang. Tiup beli ukur kuy fi palo kiberan ni kepo.